ji destpêka şerê Sûriyê da hemwelatiyên Sûriyê ber vî Efrînê tên. Bandûreka wan li ber çav li ser rojeva Efrînê heye. Ji ber ku tenê li Efrînê aramî tê dîtin, ew mecbûr dimînin jiyana xwe li vê derê birêve bibin. باكري بابينا مش كنتي بابي ام هجرني ج منطقي خو ام هوتن عفريني بركو داعش هذا جمع منطقي ووضع جيون ورشاتن بو ام هوتن عفريني فمستقبل كرن ساعتين ونقص بركو هوتني مع عفريني بركي تشيكي تشاتن انو شعب جي تشاتن دبيني بخو بركو عفرين باري بخو حصار دي ودور بيشكيريا دوره ف تشاتنا ام خوازن ام منطقه بلكي وفاجر ام هارن ام سار عفريني استفك بكن Guhertineke herî balkêş di jiyana Efrîniyan da hate çêkirin. Avahî bazirgan, pêşsazî û hin beşindin. Li gorî çavdêran, Efrîn bûye navenda bazirganiyê li Bakurî Helebê. Lê nirxê avahiyan pêdeviyên jiyanê gelek buha bûne. Welatiyên Efrînê di nêrînên xwe da beşî du beşan dibin. دولي شغل ده دولي حركة چورشي تشكي حركات شديكة دولي مالا ده يعني زحمة جدا يعني اي ملاتي مالفر جحلة باطنة بداري يعني شاتن زحمة دبينا حوش خواب بينن يعني بري هاونا وارن هني عزوزي هاتنا هن درعزي هاتنا هن منطقة دور ما هاتنا ام زحمتية شديكة Li gorî amarên dawî hejmarê penaberan gihîşte derdûrî 400,000. Ew jî metirsiyekê dike dilê welatiyên resem. Bi taybet piştî hejmarek ji wan kûçberî dewletên Ewropî bûn. gerek انه مرو صرف وند غريب كاتنا منطقه ادي gerek مرو مجال ندا گنديو تزوني شو مجال يعني معيشتي خود بدريبين مؤقتا بس قد بدايه مون وما مجال دو اما داخل دربو ومجال جمارو نو من امي در كابن دربو هون دبردو من امي در كابن دربو بس رجوي مجانو منطقه افرين رو شباب ملتي افرين رو انه مجال ندنه نيفون اهل وسهلا بس انه مجال ندنه انه ناتن انه دبردو نامينا Zêdebûna hejmarê welatiyên li Efrînê jiyan dikin, metirsiyê li ser pêşeroja vê bajarî dike. Ji ber ku derfetên herêmê alîkar nabe ku vê hejmarê bilind ji welatiyan hembêz bike. Emîna Musto, Dengê Amerîka, Efrîn.